Nakabenta ke Good News TV. Saya sisian ngapriang sungguh pi ki ba jupet ya kene ke channel. Ngapriang ya pi ha ke kerteng ke batiang baik ke badon botam ke jong Jesus Christ ubau trai. Ka nongrim na ke ketien ke jong blai. Ka bangalajit ha kene ke por. Banlong kum ke jingnya pusan ngala pensyong nongrim gospel kebakat kumu Lukas kalindong keba arpuar kidikot life way hadu keba life saw kikitien kiba ong kumne utrai ula ong ko Simon hakmi usaitan ulapan banyo yapi ya kebanyo tai yapi kum yaukau. Hari ngala duai mangana ke benta jong me. Baka jingit jong me kan om du no. Mame te ondam mela kelab hapan. Domen pen scam yiki para jong me. Uti ula yetu hau. Ko try. Ngala kloi banlet ringkat bat me syeke bendi. Bat syeke jing yapru. Uti ula yetu. Nga ong hame. Ko Petros. Usiar unom riu hakinik sengi. Tat onda menlen laisien. Bame itu yang ha. Ublay unis ne. Ban kerku ya kabapuli ba kabashashkor. Ya kakten kejong ublay. Kiparlok kibain. Lingba jong kini kelai teli kidikot. Ya kibangala puli mentan. Ka kerteng jong kini ke kubur. Kalong. Usaitan udan kami api. Lesi pilaban keli yang hakabakum kini kepor. Hakajing sisang ladai menong ujisu udan kami api. Henry anda habangil perkat bahaya kini kilai teli kidikon. Usaitan udan kami api. Kiparlok kibain. Ngiatip bahaya kini kajing itu kana bakumnu Petros ulalen yo try Jisu haduk laisian. Ladingin puli ye kini kidekot nado kedekot ke besan pusau haduk ke ban riu puar. Laya tu yengi. Bahabala kem yo Jisu. Laya lam ya u haka yeng ke jong urang ba lingdo. Bad anda habala ya lam haka yeng ke jong urang ba lingdo. Kebening kong kebangi yoi ba Petros ule kalong ba ubut na jengai. Ngalam mudur marway kat bang ngadang penkre ya kini ke kubur ke jing sisau ni Petros ubulaya im ringkat ubulaya yait ringkan ubulaya bam ringkat padu ya lau jong kunran. Uladi bendon hakti kejan. Hari kita kesini ong kini ke Bible ba u la but na jengai. Bat om dei tang kata ki perlok ki bein. Sa si pangpor kat bau dang song aiding ha ke pelau jong uta ka pelau yeng jong uta rong ba ling do kawai ke syakri kelawan mi lese kinsan kala ong yu medi mamem utu bayawan lang bat utu brio oh ong Petros ngam itu sa sibin arbit ong kani ke ketien ke jong blai kaya tu yengi utu way brio lawan ong. Medai mamem menek bayawan lang bat uni brio. Oh ngam sutu ke fikran. Kabumut ngam itu. Bat sacipor. Utu syakri. Utu way brio. Ubala pentik kenapa. Dak jing smos kem. Namaru layu ulatib. Bat ula ong yo Petros. Medai mamem unong Galilea. Mebayawan lang bat uni oh ngam sutu ye ke kran. Ke ong. Kabamut uong ngam itu. Laisien Petros ulalen. Yelo ujong kenran. Kiperlok kibain. Kiparlok kibasngap. Ya kini ke kubur hakini ke por. Petros yelo ujong kenran. Laisien ulalen. Kani ke jinglen ke jong Petros. Yalau jong kunrat ngala aban ong. Kadai ke jing trei borba ke jong syaitan. Ke jing trei borba ke jong syaitan.
ban penyap ia ke jingitip lem ke jong Petros. Let's say lada manga ngabadon we parlok ubang ju nge thoin ma u close friend ngala banong ngia le ngia wan ringkan anda haba u parlok janga u hap ak kutlat lani u hap ak jing sosat u hap ak jing kordin anda ba la kelianga ngan ongam itu kata kali ke jingyap jong ke jingitip lem ngala ong ipi ha ke basdang bakani ke jingja ka ba usaitan utrei borba usaitan udon kam yang abat ipi usaitan uladon nadu mendang nadu basdang nadu ke keper eden ke bible ke yatu ingi haba usaitan ulalej ha ke im ban pun syoi ke briu ke banding kong ke bau blai ulah tau lapun syoi nadu ke keper eden Syusuk ke ketin ke jong blai ke itu ingi ladingi ken mau ladingi puli nak ke kini ke bible ke itu ingi siapang ke tu ke jingja ya ke jingim ke jong ujub oh ong ke tu ke tengah ke jong ujub usaitan lo leit ban psu ha ke mensim ke jong ka ha ke donot ke jong ka kat ni me kit ikini ke jingpang ha ke met melahap bandu no ya ke jingri ke jingdup melahap bandu no ya ke spa ke pau melahapan do no wat ya ki laki jong ki khon nam ken ria mo no new blay bo me syakri kata ka ke jing pensoi ke jong saitan pat om tang kata ki parlok ki ba yen habang ipule na kani ke ketin ke jong blay kay tu shu yang i ba wat ya ujisu ubalong u khon jong blay ru u pensoi parlok ki ba yen ni em hakini kisni I kumba ngamut I kumba uni usaitan udan kam kirki ya ke jing em jong abat jong pi udan kam kirki udan kam ban pensoi ya ke jing em jong abat jong pi krang ban yo kring ya ka ban kring sya ke hima jong ke jing dum ke ke kubor habang yo snow nak ni ke ketin ke jong blai ling ba kini ke jing pensoi ki ba per nga la ong ye pi nadu ke basdang ba usaitan udan kam yengi utrei borba akini ke sngi ki ba menta ban penyar ye ke hima jong ke jing dum ki perlok ki ba en ke kubor ke bangadon ban khot ning kong nyaladi bat yengi hakini ke por ke long ngimdei bansa aju ngimdei bandon jing tu ke jingju jingkerman andai ke don ke wikelat bat ke takalong ba ngin syong barbor hakejat ke ding pna ke jong utrai syong barbor hakejat jong ding pna ke jong utrai syania au ai tilut au ai tilut ialah ke jong ke jing em wan sekejat jong ke ding pna ringkat ki jingkut jingmut ki bersisya ngangai punya menjurbat nga banong bo usaitan onom song thai ki yeng ki sem ki jongi ki pai ki pra ki kun samla kini ki sngi ki sakba hatu kata kam demo kadai jing trei bot ba ke jong usaitan perlok ki ba ye hai kini kepor ngai khot ding kong nyala dia bat yang hilang ba ngin wan sekejat keding pernah kala ban pen im yang apa dia pi kasnam ke bau jisu lapen mi aulum kalbri kala ban sat iki pop ki jong abat jong pi habangi wan da ke jingkut jingmut ke basisya ngan penkut da kini kintin bangan ong usaitan ulong ubaklan handai try jong abat jong pi ukam klan shibun sya apan do blai un isnei ban kerku yakni ke kubor ke balingkot ke ba ngiyo ban ya selok akni ke por ublai un yarap yang abat yangi bangin i no ya kita ki baro ki berim bangin wan hakejak jong keding pna kum banglaong kenang ba ngin om sya ak jing punchoi ak bor ki jong baman bagapom rei ba on kring yangi om sya kata ka hima jong jing dom rei sya ka hima ka ba bam jukun
ublay unis nei man kerku nak benta ke buram ke jong. Amen. Ngin ya duai. Ablay sisisin pat ekani ke puar. Ya aingo ya meh bangidon ya kani ke ketin ke jong meh. Apeng ke jing trot ki bapun. Hari ini aingo ya meh bamedang pen sngau ya kani ke kubur ke ketin ke jong meh. Ke bakot yang ia terai kan ran. Sekejing kelah bemut ke basisya. Ke bakot yang ia terai kan ran. Ban syakri ban yiro ban pendan burom ya meh. Ke bakot yang ia bangin saki ya meh. Om bangin len. Ya ke bor ke jong meh. Ya rap namar kata ablay. Bakani ke kubur kan dia syong. Hakimen sim baki donot ki jongi. Ngin dapen trikam ya ki. Halakas ngi ke jing em ke jongi. Habang iya ngi yeng ngi perkat ngi perdan. Habang i trei ngi kita. Nginom len ya ke bor ke jong meh. Kerku ko try. Ya kini ke bor ke besar. Mat kisngi ke jing em ke jongi. Nabangi pan ya kini baru aka kerteng. Kebat tiang tam ke jong try ba nong pun em jongi Jesus Christ. Amen.